Secheisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Alright, abara kabisa jide Cameron getatu na inye chia charukire nse yamo yabono mambe chinsane chia Afrika ya mochomo tegereri na boigo monchomo lile sensemeli ya Facebook na boigo sensemeli ya YouTube tole live kabisa. Ide katubwata igane 25 na mochoka wakoletera ali ile chinguru mona sama gazeti ili tukolia lero buna botambe nege kosi yeke gimakyomo bulimo mincholi mimenka yo mogose KISII FM morobuli nambe yamo chebuna botambe ngoro kwa du omonyakerogo liga namba 003 igonkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier bari asubuhi bwana. Mungu anasaidia sana. Mungu ni mwema. Chinga kichonsi nyasaye tonomu ya nyasaye no munyamabera mangi ne obuyabuga yeno bwakale na kale sana ereta jai tionde nande to konyara ko monchora birengere linga ki ngalero Brigadier nansumbuete ngararente getora mulimi ngonge ko mochogania ngakora ati kikware gukora kara koreke nyasaye utamubeka se debate muchaka gutwara mujadala lero haiwezekani ekyagerere ni garo munyanguru naende gagokora korengana burata gitebweka no wanje kwa ina kwa gufulufil ese nagiye ntuga situ no gusaba tuate bwanje kwa ati gokora kigera tubwati guruchini ndubwati mweza tubwati kuwa haiwezekani tego jana ere ni gakorukwa nyasaye right mwacho mudere karibu sana nje kabako kwa nembo gazeti ya Taifa Leo itariki 15 katikati yo mutinyo yo kiando mwaka w'ikiri 2022 litukuneli Alhamisi TBT buna botamba sako bako kwa gazeti mwacho mutegere limbu atene ya The Daily Nation chitariki 15 umutinyi okiando mwaka 2022 litukuli Alhamisi Throwback Thursday. Headline: Baptism by fire as Ruto faces fuel crisis. Baptism by fire as Ruto faces fuel crisis. Elida ngweda bune batizo. Batizo ye Jesus. Anyway. Mukanoni go umulikira sepechi gatona kabere dudus. Abua siku chakira litukulia lero lya Alhamisi. Aba Kenya bono nigo baguchia wakana chivese chinyinge sana samaguta eyemaiga yamaguri yamaguta gukina Yes uchakira obutuko bwa lero aigaga bagotebanga top officials have held a crisis talk on fuel prices abantu abanene gusaba nakinda tebe amagegu amanena ase serikali niko bachakire bono kobeke birengereri byabo amongana kibagokora okomenta kukwa magori because a liter ya for example ya maguta a super petrol yes is 180 shillings aiga gusi both KISII and Nyamira counties. Nairobi 179 ntora kwandira diesel ntora kwandira ya etaya ayeta by the way ya galigobeka is 149 shillings per liter mugano inora sepe chigatano kabero mwanchu motirira senga seti yega ya The Daily Nation tuchite gutwara mwasabu ya somogano iyo Kenya ne mutore ndugu yani bindo bisambit azedle liga zeti ya Taifa Leo matumaini ya maisha nafuu Yafifia matumaini ya maisha nafuu Yafifia yani nga owasemelikolia kukwaro bakubo gimabono ogwa kule kwalire chinguru yengo watekana bono no gukina kwiri goli lya maguta obusibu gatebetu nga umurayi wense ya Kenya umuske William Ruto gatebete na kwimo kibibili goro na kwira ninse neli goli lyo bosi likwira nanse lakini bono bosi chikiro ibere bado niko bole 210 amaguta akinire sana bono elita ya petrol super gear 180 bono kimeumana Oroboto no koronyora senchiro yo wikino na sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Na tingo etiko sengo atwara moya sabu. Roboto ruma itendo bwa tinge njendo korwereza. Igokoro kwana bunarule. No rwale iriga iga sepechi ya kabiri roraire gazeti ya Taifa Leo. Pechi ya gatatu ne muri kireta mugano ngana kibanyanyi baba gendrete no botukibwabo kubwatikana no gwitwa ko musubati yo muri kurukwanga Lucy Ngendo. Alias chinsa mucha uthiru yoro moro kibobo university yemo
asibako tema kulengera linganki yale kogera ali kuitwa century ngabuneria mysteriously bako tebakiganga kero kende it was a game plan and kero kende nabwatiraniria mone chidili gete chitarenge kero kende kubagokia abaiti abayiga bagenderete kuligwa ubwo nini gora sepechi ya gatatu epeji ya kanene bwatumugana kwigora very interesting. All right. Abangwana mbali kuruwa sorogongo rwa Nyanza batarenga asoba mu bwa Kenya kwanza. Yes. Lakini bono iga bachakire kungabeli guchio mbaiko correct. Uruna bonda tuaro moese. Ono gaige mulike bagate bagiganga. Oyo Kabiru mugabana wa county ya KISII James Elvis Omaribongwae. Yes. Jack Ranguma ga Kabiru mugabana which county? Which county is that? Is it Homa Bay or Jack Ranguma, is it Siaya County? I guess it should be Siaya. Yes. Aiga nindo chetalia ya Nicholas Gumbo. Nimboro chega iga musubati Janet Ongira oyo Kabiru mu woman rep we county ya KISII. Nindo chebiche ya Silvano Sosoro kaiga na Eliudo Walo. Ebago tebaga iga ngabono Omo jumbe wensemo ya South Mugirango Silvano Sosoro gacha kiriko siara cheese ase Wakazi yale. I know that. Ebaga ki that I President Dr. William Ruto. Yes. Kora chetiga go entertain opportunists. Yes. Bata lengo reke rotoko kole mirimo yo kuligeli chikura. Mugori no da sepechi akada zenga city at the Daily Nation. It's very, very serious. And by the way, abantu abange nabo bakumisana ekero mugabana oyo Kabiru mugabana bwe county ya KISII actually nero mugabana umutangani bwe county ya KISII Muske James Ongwae araige kosikia abarayibanda abange bali babugwa Babu kogenda Karen yali liko chikomoro muri ayibese ya Kenya Minuru Wangwenyi na muroje Professor Zado Kogutu na muroje Woman Rep Mukoro Janet Ongera Nkarora Opore kuru Bonchari gatia barayibanda abange na roche galia kuchia sensemeli. Why do you think bale kwenda kulikia murayibwenza? ata magusanga ebirangerelio abande mbali babwatobwa baboke Wabaki abande mbali babwatobwa baboke osakoligerelia igento ngerekende ta go trend ase county chinyinge kugwatika n'abagabana bali baswane nemo n'abayia bakale go scrutinize ibintu sana igoro buna obutumeki bw'ekibesa bwarenge nakia abantu babere bakulikwa abantu bakiba babere bakulikwa I saw Simba harati ase county ya KISII onye kolikira etubwati mamoja oyo koligete no oyo koligete ngaye oda yaruete igo definitely no yana abagabana bali barengo mbaje guikire na roche mimuliria gotebanga chigari cyose cyise stadium kero montate ninde segari ogote nase uri yao kama kore mimi geto montate ya Facebook ngakinje gazi yane no kubate steering motaro mungaho wechechiya naro wokia agida very serious umungono ndagatenalia agadagana no driver invite akarangalia base commander mugabana akarangalia base commander iro mungono wakazi double cabin area nde daje sukia jana tebaka elir manyo aye invite buna kwateba aye ikiazende aike arume nalo jo montago tebaka Simba netaya lakini late Simba net transform. That's very serious. Anyway, I wanted to rectify something. Jack Ranguma lengo mugabana bwe county ya Kisumu. Ah yes. Yes, Kisumu county. Kisumu county. Alafu ya Nyang Nyonga Professor Nyang Nyonga. Yes. Yes. Tukosa kwa Roma tegereri abu. Oh yes. Mugabana olengo bwe county ya Kisumu. Wataka Simba ni transformer. Flight enere mimu endete kutara. Transformer, egazi transformer nere. Noko convert umuliro. Onyaro go so nyumba y'abantu. Okay. Sisemi kitu. Bicha katano ni bwato mugano bwego dudusingana kibono chinsemo ochage siasa barayo nseya bo mubazi miolo moja na bali ba Kenya kwanza bono bacha kire kuna kwirobe lingana kibago chikorosia oburayi bwe bunge ekere bunge go chake bikaro byaje bwikirano. Yes. Bakwanire majority leader, minority leader, chief whip, minority whip, committee chairpersons
abo nubura ibondo bunga se bunge y'umwanchimo tuli mugano ino rasepe gatana senga seti. Alright, tasepe chia kabiri gazeti ya Taifa Leo ni bato roboti umunyaruka naro konye tukuru sensi ya Saudi Arabia ukuruko Diana Chepkemoi. Yes. By the way nachi etagaso ase University ya Meru bona gaguchiko somera mangana y'ubwarimu agwakambi ya mono sana serikali yense ya Kenya komokonya kuira na iga Kenya nyuma yoko nyora mateso amatindi sana boige bichanire ga igandoche tukukwanira umugano iyo mbalenga balendege ku Saudi Arabia bona iga ku Kenya utaraike ndege mbalenga bali training bona iga Nairobi ali mbalenga bali yigubona kuri ibinyoro bibagate bigwa Nairobi endo mugano iyo next year nataka ebichana nataka gotebia iga yoka ye president ga igo muske William Ruto nindoche ga iga omuna chibi no monena iga Kenya muswati Martha Koome Rigathi Gachagua deputy president na omugento kiagarana nataka gotebia ure bicheye David Kenani Maraga was there. Alikuwa pale. What does that tell you? Hey bana. What does that tell you? Because David Maraga keralenge chief justice na hiyo forward ya maleta ali 41 uchia sumura hiyo soka kurwa serikali Uhuru Kenyatta kuchikubatiania. Alikuja kumshukuru tu rais. Agakana nga iwezekani. And if you remember speech David Maraga akwanete keraga chikuru abisi gatebetenga the executive arm of the government yatemire sana go sabotage operations cha judiciary. That is one of the cases he identified why abanachibi nabatano mabataratianiwa. President Jakara tebo by the way. Batia nitiwa. Batia nitiwa. Mugano ino rora sepe. So mwana diswali ya neneli. Diswali ya neneli. Yes. Nkiyakogera the former president Uhuru Kenyatta ata aleko batiani lakini the current president yobatiani. I read a lot of politics. Ekiagera abanachibi naba bakanirie. Uise kwenyo number 1 na ubaliwe yereti BBI the first lot. Thank you. Thank you. Ushamaliza hiyo part tutoke pale jamani. Asepe chia gazeti gazeti ya Taifa Leo ni bato roboti ro ikeranu korwase county ya Nairobi bunebwate aba MCA abaswati abange lakini county ya KISII gibwata aba MCA abaswati nero abange sana nge emerongibere abange baba nominated kera ba sacha no bacho letu abange sana okore korwase pechiye oroboti goro ya CBC ekyombekerkia gechi skuru chiri chia banyene nigo bareganire roboti ruwa rugo ni president igoro iyo korosie commission yego chia gosangereria maoni public participation. Yes, yes. Bona koronanga na barabuo mgonye mbaye tu bagalio kuru birengereri byabo. Bona banyoli bagana batebere na baroti gababe kume elinde baru birengereri byabo. Mugano nura sepe chega tano gatatu gigase bagotebanga bono ekero ekiombekia bagaba na kira chigo ikaransa. Niko bara chigo cha urumo nyakiro go bogose chairperson for the Council of Governors. Abwa sebono amalieta abere na road down gwikira abantu batatu. Mugavana we county ya Kajiado Joseph Olelenku. Ndio. Mugavana we county ya Kirinyaga Ani Waiguru. Mugavana we county ya Wajia Abdullahi Ahmed. Gati abo we will get a chairperson ya Council of Governors. It has narrowed down. Mama Ani Waiguru. Mugano ino rasa peche gatano gatata senga seti ya The Daily Nation. At the same time mepeje kumine mukuleto mugano nga na kiria entanyi iri mukuru Nigeria likuro kunga Aliko Dangote. No alenga so yomasa bagani bali bachita se umuro bali bogotiania William Ruto munomura wense ya Kenya. Bwase kotabekananga izita show nga kero kende esimiti no bwoyo mbichiko keo ligoli meyenze ya Kenya because eneli entanyi sana liyo boncho liwe simiti no bwoyo Munyaruka bumurai wense ya Kenya aliolewa Nigeria ama wapi? Sidhani ni Nigeria. Sehemu gani ile? Sijui sina one of the countries in Africa. Taangalia. Omongwano oyo is a billionaire man. I think they say he is the richest man in Africa. Omongwano kurukunga Dangote. Aliko Dangote ku Nigeria. Na alenge. No alenge State House. Ya se bichebe kila State House mabatene na Kimani. Lakini believe you me as economy yense koba ngobwatira nande kolinga umurai wense yunense kwa jumla nakiwa bwato bwa mate bole go chia sichiri chia gendere ile kabisa investors batete go invest in ya Kenya. Yes. Ende ntugenda abantu batariko chabamanya buya judicial systems chinse yonga kire. Yes, exactly. That's what will attract investors. Nomanyetenga ko barago serumba genda se court banyoro bwene bwabo. Nobody wants to put his money in a crumbled judicial system.
Azebeji ya kare gazeti ya Taifa Leo, mugavana wa kaunti ya Homa Bay Moroke Mama Gladys Wanga otenenirie okorusigo kwibango imeye kaunti ya Samatuko 15 ekerata ete ego sanitize kaunti ya kabisa chorire keombe kiabantu 13 baguchie kwane kinga gosangere bari birengera na kumanyanga kichibese chiabere chigosira kurwa se county yo at the same time abalemi bagokire sana kuboteka no robot rwo kuyirirwa kuo boyo kurwa somurai ogatano bwense ya Kenya Mosque William Samoei Arap Ruto abaruliye bagotebanga new brooms sweep better abagabana babere be county ya Kakamega ne county ya Mombasa ngutiani kubale boikira no litiko lya rero mukwanere Fernandez Baraza pamoja na Abdul Samad Nasir kwa kubara mabokabo official litiko lya rero gochigo cha kemere mu bunabagabana be each county chibere county ya Kakamega na bwego ne county lakini Mombasa exactly opposite opposite ye county ya Mombasa in terms of relationship agati yomo governor ogosoka no yogosoa Abdul Samad baigwana ine sana no governor Ali Hassan Joho lakini Simbarati na James Ongwae hawapatani hawapatani mafuta na maji hawapatani bwana lakini obo should communicate something exactly Well, let's not go there. Aiga mwacho motegeli ya sepula utia DN2 katika tienga seti mba mulikileta munganongana ki obo nchiruli boko kolekana wetera ase online squeezy dudes you don't need to go market yebinto binge sometimes abantu bakutumeka na Facebook ko ni ebinto bantu kutumeka bale WhatsApp ko joro montabe kete commodities ya status gali ebintu squeezy hata order nyingi zimeanza kutenga kufanywa Facebook pale online unanunua kiatu pale unanunua wai gokorwa sepeje ongeta tunagata tumemuliketika na ki omusafara bwe omoelio buyo kabere ntingana ya Bongereza Elizabeth the second na kikofi ni yaeko na botali welinda abantu bejinse mo chirikura maskani yabo ya moelio wechia somo Robotindo no igasepe ya gatane gazeti ya Taifa Leo rugo 10 sana abagaka korochinse mo chiria chia niangalie Oliserian county ya Kajiado yani abagaka bakonda bachikoira baende sukuru asabana bakwirurero ngoli na barabo bayigwero ngoli banywe asenge nchencharene ne agete nseyo kubotaka no murakero omonene nseme iyo kubotaka no murakero omonene ande digante ya bantu mete Kajiado ngakumuranja butali na Nairobi yato denga na Nairobi muri mu mete Kajiado county no I'm saying asanga kiakuru you're talking of Kitengela Kajiado ri kumuranja Kajiado county ya diagoto sa hata isinya pale hiyo ni ndani ya Kajiado county Autai Nairobi chindu kusema tumuko Nairobi county ati tuko jijini amko jijini mko Kajiado county biashara mitangasire na obituary siritsikulia rero motegereri timetio sono bwategeli gostori lichigosori tieto enda sege sori gicho sona bagosori kerali tukeliri rero asabana bali very serious na bakororaga iga barorenga abaliki bali bitabu akina Alabini Wala akina Bitugi Matundura ndoche kitabu ga Jose Laheri Tumbo Liziloshiba mtaangalia tu muone fasi inakwenda namna gani bao Bitugi Matundura ga kama gwate enjira bagukora manganege Swahili akina Professor Iribe akina Professor Clara utasoma haya yote ugerolere kabisa enda Marieta nale ga igomanyanga kigutumeka omanyanga homa si ugonjwa bali ni joto kali tokanaro na maradi na bagwa kuba mafua ni mafua so utasoma hapa ujua sasa Sorugichi so nabakasoli subu ngomono timu ya Kenya Police yayi kolite timu ya AFC Leopards igoli ya masirige nalisagera sekosoli ya Yobosani yakosoli tigwa sege sero kilikia nyayo aseko tebekano mogosoli ya omuya uyogorukorwa se timu ya KCB goche se timu ya Kenya Police okorokwa Simiyu ayekonye timu hiyo kwa nyonsi ya goseko yikole timu ya AFC Leopards yake minono katika timu ya Arsenal amo ne timu ya PSV nkoyo ya Europa League niyo yatinilete yenkubwatekana no gokeana kwa banyanyimbo balenge gocha kolende gosoli iyo asenge njobonsi kabakale omusafara Elizabeth exactly ekati ekigosoli chinde chinyinge chabete chigotereni wasi naamini Arsenal ingeshinda bado na itashinda hiyo wakicheza itashinda timu ya Bayern Munchen yayi kolide timu ya Pakerona chigoli bera serigi na lisagero asomo gosolia Lucas Hernandez na Leroy Sane
baye konyete timu ya Bayern Munich kwa yikora timu ya Barcelona abwo gotebekana batugutete ama bagabo yokonyonsi chigoria mange sana kwa itoro mogosori oboigi ata begenete Robert Lewandowski lakini hakuwasaidia hata kidogo. Hakuwasaidia hata kidogo. Acha tuingie kwa dondoo bwana, tuondoke. Leo tunaingia wapi dondoo ndugu yangu? Sasa kimeumana wapi? Sijui tuingie Kehancha. Acha tuingie Kehancha Migori. Hapa chini tu. Migori County. Kwanza nataka nikupeleke Makongeni lakini acha tuingie Kehancha. Acha tuingie Kehancha hapa. Tuingie Kehancha ndugu yangu. It's a very unique story. Very very unique story. Nipe hadithi bwana. Ni watu wachache sana wanapenda kusema ukweli. Bantaba ke sana bako tebekene. Familia yemo yo mwaka no mongina ebwata abana 7. Abanyaruka 6 omumroyo mabweka. Okay. Abanyaruka babara abanyebieni basomete bakagenda universities. Lakini onde tayo onyomiru. Banyore chigasi. Mbaranyora gasi, okay, babwate bisero byabo. Babwate bisero byabo nandi family itelibo berende. Na kiyako arabakwira yora mbata getiko soka bwabo. No, so it is their problem boka banyene. It is their problem. It is their problem. They are comfortable at home. They are comfortable at home lakini mumurumu aboyomo uyu ibore tu ase family iyo. Obagike iri sana. Akubagike iri akorodera chinsa sikintindi. Azeki. Akubatebye abanyarukaga. Nkogotera mureka. Tigo in fact they want to quote. Tigo bwero linoko nyagwesongororaga. Sogote tabia na limuranyore aba muraba banyome. Otherwise you are getting old at home. Moko nyagweranga mosomete masoma yukero kende teliaro obugima. Punguso bweroli monyora ba muraba banyome. Oino mumura buweka. Awataibaswati bamwa. Awataibaswati actually blood sisters. Kehancha Mada Migori County. Alafu kabanga ki. Banyaruka bakaligere limo murumu abo bakamuligereria. Mbakwane tikende. Na ande tajitiko batika. Na mukira na mukwana. Obwero limutige na limuranyora muraba banyome. Na boranyora ko kunywa muno igisikia ogekare. Omago chikonyore mbere muna masakara yubwati. Oto tebinga rujete university gosoma. Mbuya gosoma lakini tigo bweroli. Bakerolire sana. Bakuna buya kachibicha chi selfie. Babika Facebook. Emitandao. Akabate bibono rende kumugora nkimugora kubika chibiche emitandao. Sokote tabikuru wa kwanza. Ungwana lia kaira na nyomba karara akagusa chitoro. Gakobuka tabanyole tio. Siko. Wachire tawani marago bako bakwirana bakamuburira iswali. Kikiagera kwari ko totebya manganali. No, ebinte ebintu mogokora. Nangainireria bagakira. Lakini akaigu bakonya kunguranga lakini mumuroyo ngiyeko era totebya ngincheye na inde gatuburuka nike oliseli tachi tikumanya ngomo nene ngomoke. No, we need to look at ourselves to unengi. Korwa bundora manya ngegenda te kuikabono. Kehancha Mada county ya Migori. Omumura kirwa gakwane kene. Tinda edinso asomogano imono. But I want to quote Morandi gete nari ko watch mogoroba. Yakwane tegento etega. Sometimes aragote yabantu rende sa go preach. Sometimes yabange mwangichere ngamba sabere monyora lijibwa zo mujando gete mubwate but enjira yoko dressa tinate banga ni ngengata zabo kungo wigirana. Because the way you are dressed will scare you answer. Ilwe itu zo kulia ko sabakwara rezalia. No ene nyomba igorongo igara ni Sicilia. Kiayera enjira yoko koroleka no sabaku no ekwale kuiranirwa. Iga kwale kuirana go chiese gwato mukoro. Ikiri basta yara kula check-in. Abora sabenya sai wache njumondo yo. But Rudos. Yeah. Lichiko ligoteba iga. Lichiko. Yes. Mwana musubati nebanga tanyuomiri. Lichiko liense. Yes. Nabwate rate yo gwaterwa. Wateba lichiko liense. Lichiko liense. Katiba yense ya Kenya 2010. Kera majikora mange sanu maitro. Wana anabwata majikao. I agree with you. By the way, lichiko liense ya Kenya ligotebanga. Mtoto msichana ni sawa na mtoto mvulana.
ikatiba yekera yale korosigwa mpa ligerete mangana traditions, customs and other things. Ikatiba nko recognize tradition. Yes. But not as a final solution ya conflict in the church, especially ya mangana ya maremo. Lakini inajilegeza kidogo. Chagego cha imasa mangana mediation. Right. Because court inkuruere bado na bekurwa libagali ya mediation. Yes. Abuno abagaka bagusiba gojere. Genda nkamoteme kukwanigiteke. Moje muri poti oja se court ngana kimwage kwana. Bagaka baikaranza ali. Yes. Bakeunengi. Bagotebi ngabona ye echoke. Tawateta. Mbobole. Mbobole. Naye bwelirete libaga. By the way, omuchando igokoletu no muntu. Yes. No muntu rasoro omuchando no muntu. Yes. Igotigo muntu eunengie manye. Eunengie manye. Buye kwemanya. Buye kwemanya manye omuchando asori. It's good to evaluate yourself quite exactly. often. I always tell people. Nali ukumanya so guchinga ngai. Deti komenta kende. Dondo ye ya. Mumuro ne kena dede. Ose murombi yakole. Inte digo te banga ta te bete kene. No, kana kene. Buya kolete. Omaete mumuromo abo. Mumuromo abo. Yes. Wakin okindre na varavuo. Olega tinkumoka liguru sale makwane gento bosaigo. So that means obaobsaviri sana. Atika magane kene gosolimo. Ekene na banda te bana kene atete. Lakini buya kolete. Sometimes tell them what they can. Sometimes. Not all the time. By the way, let me tell you something. But truth remains to be truth. Yes. No roche do this. If I think this is the last thing I'm going to say. Yes. If your friends could tell you the truth, ebaro cha kukonya kubwa abange batakotebye kene. Abange bakotebye kene moko banabuo. Lakini ogokonyire. Lakini tatagetia gotige. Bono ngama kubolia bategere ndimo in one of my shows iga. Nyasate benga hata kete guikirania ebirengerero by'abasani babwata asole. Nobe moyo. Yiseke. Nobe moyo. Yiseke ndigera ake. Nogendere ko bagwa so kolegas. You cannot. Meaning sometimes people can think bad of you, lakini sika bako tebe arambia tore kwa nanga kendu ya. Ibine bintu biro. Nyora maiga kurwa se Pastor Pitomani. Yes. Pastor Pitomani. Mubirengo nyako munyuga nyugore lakini obwanire na igugo Kenya sayengo mukonyari abwene na gotomere tamaiga sana. Ashukuru sana Pastor Pitomani, tunazidi kukuombea Mungu. We wish you quick recovery Pastor. Nyasaye tia akore wanja kwa ndo bwene ogendere nemirimo yaye. Tia tokolere gadudu tuchiko safa sikali. Tuchiko tokolere naki. By the way, Paul sana kwa Masai, our head of radio. Katisi of uchambuzi wa magazeti. Kweli kabisa tokote ngole na by the way negenteke kong sana. Let me tell you, it is very painful negenteke kong sana lakini no kwegena nga Nyasaye na bwate esababu ngangi kirigento ke kobera buna kiaba. Tikomone na baga taba ichinguru no bole muneliberera liaye. Kabisa. Asante sana. Torwa igati atogenda. Kwa nginyolia na roserani. Lakini rende omwancho motegere nyole gazeti yao. Rati motegere nara wantengo kwani by the way. Korukunga Perison Tita. Kurwase Estenia botaboli alimara ni bate muno muntu kenda uchinya Kongo awanteminga salimia boss munyakero na mukwaniri sana bia singi nchugo tobwati nginga bune iyo. Yes. Nyole gazeti yao ya Taifa Leo wimanya yo mona yanda manga sinchira yo wikira. Nyore gazeti ya The Daily Nation litsukulia ro manya manga mulikire asenga seti ya litsukulia. Singi njugo kwa na igoro yabanyaruka na kerokende amangana a culture n'ibintu binde kyombigia SICOM. Yes. Gocha balega igantu chikulira. Center for Community Mobilization and Empowerment. Imaite kyo mbugango kemanya. Ngoicha balega iga. Tuchiko kwa na biratatu. By the as ba kolega since ito that's why mbama yetu ya sana. That's very right. Gocha balega iga. Tobe toko kwa no mwacho mote to chiandale kiagera nyuma yega sero gichiko soli nabagosolia. Nturane na SMS ya singincho yugo komanyinga na liage nderete korwa se kyombekeli SICOM. All right. Sa magazeti aseritukoria rero.
ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti